habuze umwami asaba azosaba kiranga ico cyose akeneye azokimuhereza kizirere ko mumugira igikoresho ciwawe inakuru wa Rivera yari umurozi ukomeye umva yishimira ibirozi byiwe yizere imbaraga z'uburozi yizera ubushobozi bw'ibyo mangete bw'ibyo mbaraga z'amangetengete urabaye samuraba kuri uwo mutumba wose uzovuge jane ngumba ahubwo harageze igihe ashaka kumusigira bujya burozi ariho shene bakinye yakenye ujya mukecuru agenda ahantu mu kikundi c'imyumbati urahabona agenda gutungera ngo ibyiwe ibirozi bye abisigira iki abana biwe reka rero nimba bazana umuduga utugira agatebe ngaho mwibarabara ububike baswese babona uburyo ujya mukecuru arize imbaraga ze n'uburyo karate atongera abana biwe ibyo yakoze byose byamuhindukiriye we nago vyigeze bifata abana biwe ko abana be bari bize imbaraga z'Uwiteka uyu Sabansi Satani yaramugendereye maze kumugenderera aramunesha kuko yambaye umubiri ari mwisi uravyumva bigaragara ko muri we amasengesho yari make kubiriki rero Satani acasanga nawe n'umunyanegenge aca mukora ku maso amutera umwiza acara n'ujya mu vinyu miso ya Satani cirashika umusore umukenyezi uyo mukozi ushobora kuba utamufise mbega ntuzogaburira ujya mugore wa Sabansi yaciye ahamagara inshuti ye y'umugore amubwiye ngo ndondera umukozi ngo nje ngo vyananiye gucana bugibone Satani rero kugira shikirende Sabansi na Sabansi kugira gwema kijya ca no kugira kanwe na wage vyahereye kujya mugore we ntangarize umukuru w'ireresi intore nkindi Amedi uyu Amedi nishirirwa yagize kugira asore iyi filimi ireresi nishirirwa yagize yarayishuriwe Imana mwishurira ko yoshobora gusora irya message kugira abantu benshi batahure ariko benshi barayikunze ariko benshi nibatahuye benshi nibize hari ikintu gisoka kugira wige hari ikintu kigaragara kugira kikwigisha nagari bikintu gusa bakinye ahubwo ni message batanze ni inyigisho batanze kandi ni ibintu byo nago kuvuga ngo bani byo bakinye gusa wansu abakunzi b'inyishu media abakunzi b'inyishu kuri bose reka ndababwira ati ibintu birasa neza cyane abari mu mpande zine zisi zitandukanye museruko mu buraruko mu rengero reka ndababwira ati ubuntu bw'Imana bubane namwe uyu munsi rero ni ibintu bidasanzwe aho turi kumwe n'umusore ngaha imbere yacu umusore ntarashobora kumenya izina ryiwe ariko umuravye urabona ko ari clair yuzuye iki ubuntu bw'Imana reka rero ndababwira ati murameze neza ni Mayeri Kiramvo mugiye kuba kumwe kugira ngo dushobore kuganira ibintu byinshi bigiye bitandukanye umusore wacu dusanzwe turi kumwe umusore w'Imana tumubwira ati karibu ngaha kuri kamera z'inyishu media tumwakira tumubwira ati mutama n'amahoro muraho muri ivyo turashima Imana ego n'abantu bakeyi kumbura benshi ego arashima Imana n'abantu bakeyi ku rundi ruhande tukubaza duti ku mazina babita abandi ku mazina nitwa Kule Lionel abasaza ndo mukozi w'Imana izina ry'ubukozi Imana nitwa Prophet Bukuru ariko ntago arivyo nirata urubuga rwa YouTube usanzwe ukoreye uvugira ko ubutumwa byiza maze abantu mu ntumbero yo gukwiza ubutumwa mu mahanga yose tutaravyibagira wo twibutsaho ukibutsa abakunzi aho bashagenda kubira oh my god ndatumiriye inshuti zange zose abavandimwe abamama abapapa inkumi imisore abana ndawekazana karibu ku rubuga rwacu rwa Whole Nation Temple Church ariko nihatako namenye Kristo nkiri umusore wirata ubuntu bw'Imana n'ubuntu nagiriwe nawe ego ni Bukuru Lionel canke Pastor Bukuru Prophet Bukuru ivyo navyo nibindi bintu murumva yuko
amaze gusaza muri Kristo. Reka ndababwira rero ibintu birasa neza cyane. Prophet niwe tugiye kuganira canke bukuru Lionel bivana nuko wewe uza gushima kumwita aho uyu munsi yampamagaye ati burya Mayeri Kiramvu ndagukeneye ico tuganira ko sinzi yuko yambonye ko mfise agasoro bagomba sengera. Karibu cyane rero Prophet Lionel. Asante sana. Murakoze cyane. Muraguwe neza. Cyane gose tuguwe muri Kristo. Urabona ko musari ansansi. Mbega hajya Profete mu kirundi ciza numwarimu nibajya twita tumva nti ni mwarimu Lionel. Oya. No muvugishwa. Umuvugishwa. Profete mu kirundi bisana umuvugishwa. Mbe hajya none umuvugishwa kuvugishwa. Kuvugishwa ni ibintu nibajya bavuga ati weretswe hariho kwerekwa no kuvugishwa. Kwereka no kuvugishwa bitandukaniye. Biratandukanye. Kwerekwa ni hajya uhishurirwa wicaye. Image ikaza mu maso yawe. Ukabona image yo muri kumwe. Ukabona ivyo yanyuzemo byose. Nk'ubu nkaje ngaho ugashumbona ivyo nanyuzemo byose ukashimba. Shinda bikubwira. Cyangwa ivy'Imana igiye kugukorera. Kuvugishwa naho ni umwuka w'Imana kuzaho. Bibiliya iravuga ngo umunsi Yesu yasiga intumwa ze. Biravuga ngo intumwa zimaze kuvana na Kristo. Biravuga ngo bace bagenda mu nzu yo hejuru. Yego. Bariyugarana mu cyumba cyo hejuru. Kubwo ubwoba bari bafite. Ariko biravuga ngo umunsi wa Pentecote ugeze. Mwuka w'Imana abanyuramwo abazaho buzura mwuka w'Imana buzura ubuntu bw'Imana batangura kuvuga indimisha. Batangura kuvugishwa. Ego. Nkawe ukavuga ikilatini atacu waruzi. Ugasanga ndavugishije mu rundi rurimi rutumvikana, ururimi udashobora kumvikana utumva, ururimi abadema udashobora kumva, ariko no rurimi rusobanurwa n'Imana, ururimi rusobanurwa na marayika. Ego. Ni Prophet Lionel rero turi kumwe ariko ntitwari bwaheze tumubaza duti Prophet Lionel uvuka mu muryango w'abana bangahe? W'abana batandatu. Mwabo bana batandatu mwese murabakozi b'Imana canke ni wewe wenye wagira ubuntu? Abana batandatu ninge nagira ubuntu ariko no muvyi wanje yagira ubuntu na Kristo. Yandi majambo uvuka muri ya miryango bavuga ko ikijijwe. Mbega iyo tuvuze umuryango ukijijwe abeshi ntibatahura. Ni umuryango umeze gute? Ni umuryango usenga mu Protestant, ni umuryango usenga mu Pentecote cyangwa mu Adventiste? Ni umuryango wemera ko Kristo ari umwami n'umukiza yaducunguye akaba ari umucunguzi wacu. Iyo rero umuryango wemera ko Kristo ari umucunguzi w'ubuzima bwacu, uwo muryango ubukijijwe. Kandi iyo umuryango wemera ko Kristo aba muri bo, uwo muryango ubukijijwe. Bakemera ko Yesu yatubambiye, bakemera amaraso ya Kristo, umuryango ubukijijwe. Asante sana. Prophet Lionel wampamagaye urambwira ati wewe nkeneye ko tuganira kubijanye n'amareresi ngize imisi mbona agenda araca ku mbuga. Nanjye rero uyu umfise ubwoba kuko nturambwira neza, ubu mfise ubwoba ati none ga yemwe ugomba wadome ku rutoki hariho bibi bakoze canke bimeze gute? Reka ko gukumbure utugire ku muriri kugira ngo twumve neza na neza. Wambwiye ko tugiye kuvugana ku bakinyi b'amareresi, sinzi ko arabitwara nabi, sinzi ko arabagenda gute, ariko wewe nkeneye ntaco utuyagira. Ntagari bibi ariko ni inyigisho tugomba kwiga bivanye ku mareresi twagiye dukurikirana ku sinema cyangwa kuri filimi y'inindi intore nindi. Hari abakinyi ba filimi bakinye ayo mareresi kandi ni filimi abantu benshi yafashije, ni filimi abantu benshi bakurikanye cyane. Ariko muri iyo filimi nakuyemo ikigwa gikomeye, nakuyemo ikintu gikomeye. Abantu benshi barayikunze, bashaka ko barayikunze ku bw'uburyohe cyangwa ku buryo bayikinye, ariko ugasanga batakurikanye inyigisho ziri mu iyo reresi. Ego tugiye kuraba iyo reresi yo kukuryohera birashika kuko yakinyemwe abantu basanzwe nabo nyene abakozi b'Imana nka Rivera King Sabas bajya n'abantu bemera Imana. Ngira niyo nyigisho warakuye ariko nivyo nibwiye. King Sabas ndamwemera, ni umuririmbyi, ni umukozi w'Imana, ni n'inshuti yanjye. Na Rivera ni umuririmbyi kazi,
yubaha Imana ni n'inshuti yanjye. Bakinye ifilimi, bakinye ireresi yigisha. Ari ahantu nabonye muri reresi bivuga ko yuko inakuru wa Rivera yari umurozi. Yari umurozi ukomeye. Umva yishimira ibirozi byiwe. Yizere imbaraga z'uburozi. Yizera ubushobozi bw'ibyo mangete, bw'ibyo mbaraga z'amangetengete. Ariko ikintu cyanangajije yishimiye ubwo burozi ari mu buzima bukenye, ari mu buzima bugoye, ari mu buzima buhangayitse, nta mafaranga afite, ntafite aho kuba, ntafite icyo yambara, ntafite icyo afungura, ariko akizera izo mbaraga z'umwiza, akizera izo mbaraga z'amangetengete, ariko nizimuhindurira ubuzima, nizimuhindurira imibereho, nizimuhindurira aho ashobora kuba neza, ndetse n'abuzukuru biwe bakaba babaye mu buzima bubi. Nka Rivera ugiye kureba igereresi yakinye ahangayitse, ikinye ari mu buzima bubi, gushikana havuga ati je reka nje gufasha imiryango y'abatwa kubumba inkono. Kubwo buzima hari ubuzima ushobora kunyuramo bigatuma wokora ikintu kitavuye ku mutima wawe, kitari muri gahunda cyangwa mu byifuzo byawe, ariko kivuye kubwo buzima buri mura. Ndibuka igihe kimwe niteme yanjye nkigira itiritiri, ngigira itiritiri ibigori bitarajako, narashitse ndiyumvira none Imana ninzi, Imana nagigikora bivanye n'ubuzima bubi nari mfite, kuko abantu benshi baramvuga nari mpangayitse, ndetse nari mu buzima bwo gusaba indaro, harimo narya singe nkabura icyo nambara, nari naze ishati imwe n'ipataro imwe n'ikirato kimwe, ariko ndiyumvira ko uyu mugabo Yesu, niyumvira imbaraga ziwe, niyumvira ubushobozi bwiwe, maze kuvyumvira bituma nkomeza kumwizera, bituma nizera ijambo, bituma nizera imbaraga, ku buryo namwizeye aba muri jewe, zijya mbaraga ndazizera. Igihe cyose nasenze ajya amasengesho yabaye urgence imbere ya Kristo, aba urgence imbere y'Uwiteka. Uwiteka igihe cyo kigeze amindurira ubuzima. Rero nariko ndavuga iki, uyu Rivera yari mu buzima buhangayitse, kandi nakuru yari afite imbaraga z'umwiza, kandi bisobanura ko n'uyu nakuru we ntiyaramufashe neza. Ugiye kubireba yaramujyagumba, ahubwo harageze igihe ashaka kumusigira bujya burozi. Ariho shene bakinye yakenye ujya mukecuru, agenda ahantu mu kikundi cy'imyumbati, urahabona, agenda gutungera ngo ibyiwe ibirozi bye abisigira iki abana biwe. Reka mbwire umuntu wese adukurikiranye, ndamubwire nuki abantu b'iki gihe bizera imbaraga z'umwiza, bizera ko Satani ari wakora, bizera ko abarozi n'abafumu aribo bakora kandi aribo bahanuzi. Ugasanga ko umufumu araguhanuriye, mugabo watanze iki kiguzi, watanze ikimazi, yakwa ngo genda uzane inkoko yera, kugenda uzane ngo intama yera, ngo kugira ngo hano, kugira ngo ubwire wakuroze, kugira umva ujya muntu yizeye umufumu, mugo umufumu ariko aramuhenda kugira murye, kandi ibyo binamuhereza ntacyo bizomugirira akamaro, ntacyo bizomubari. Urabyumva? Rero abantu b'iki gihe bizera imbaraga z'abadayimoni, bizera imbaraga z'umwiza, ntago bakizera ko Yesu agikora, ntago bikizera ko Imana igikora, ntago bikizera imbaraga z'Imana ko zibaho. Nagira ndakubwire mwene data uri kwadukurikirana ku TV, ndakubwire ko yuko reka kwizera imbaraga z'umwiza, reka kwizera imbaraga za Satani. Imana iracyahari, kandi Imana iracyakora, kandi Imana iriho. Uyu mukecuru naramwizeho cyane, kubera iki yashaka kuraga ibiroza abana biwe, ivyo yatongereye byose ku bana biwe byamuhindukiriye. Kubera iki? Aho rero birakomeye, atasiyo birakomeye. Kubera iki byamuhindukiriye? Kubera iki abana be bitabafashe? Kubera iki bitabafashe? Kubera iki
yagiye kubitongera ariko aratongera abantu baza kunyura kweriki Imana yamuretse apfe kweriki Imana yamuretse ijya modoka imugonge apfe agapfana ihembe ry'uburozi n'ibirozi abisi bakabona ko yari umurozi bikamenyekana ko yari umurozi kubera iki kuko abaje gushengerera baravuze ati uyu yari umurozi kuko urabona yari yamaze kwambara imyambaro y'abarozi kubera iki rero yapfuye kandi ibyo abana biwe karatongera bitigeze bibabaho kubera iki kubera aba baba buzukuru biwe bigaragara ko basenga Imana bigaragara ko bubaha Imana bigaragara ko bizera imbaraga z'Imana kubera iki ntago bizeze ijya imbaraga za nakuru wabo rero mu gihe bari ko barasenga mu gihe bari bizeye imbaraga nawe arimo aratongera imbaraga z'Uwiteka biravuga ngo Imana iri hejuru y'imbaraga zose z'umwiza Uwiteka ari hejuru y'abarozi uravyumva rero mu gihe bari ko barasenga kandi bizera izi imbaraga wereka aratongera bisobanura ko Imana itemeye ko izi imbaraga zibageraho ariko byamugarutseho Imana iramureka arapfa imbaraga zidakurikiraka bajya bahana kubera iki bari basenga bari bizeye imbaraga z'Imana dace zibakorera ziganza ubugingo bwabo zirabaproteza zibabera uburinzi imbaraga z'umwiza nizabageraho imbaraga z'umwiza nizagira ico zigaragaje hejuru yabo ariko je zifata ujya nyene yavyizeye ujya nyene byo biramwiyicira uravyumva rero Benedata nimukizera imbaraga z'umwiza kuko imbaraga z'umwiza zizobashira mu mahonero na nyungu n'umuvumo ni karanda ariko nuwizera Kristo kizera amaraso yiwe kizera imbaraga ziwe zizotuma zigukura mu kibazo urimo zizotuma zigundira ubuzima Imana izabana nawe isengesho zosenge rizabarija imbere y'Uwiteka kandi Imana izagundimira amateka kandi biravuga ngo hari hano nasomye muri Yesaya reka tuhasome Yesaya ibice byaho vya 245 Yesaya 45 ku murongo wa mbere haravuga ngo ibi nibyo Uwiteka abwira Kuro uwo yimikishije amavuta ati niwe mfashe ukuboko kw'iburyo nkamuneshereza amahanga ari imbere ye kandi nzakenyuruza abami kugira ngo mukingurire inzugi kandi n'amarembo nazo kugarikwa aya n'amagambo Yesaya yavugishijwe agenda kubwira Kuro uko Uwiteka avuganye nawe rimwe ngo koko Kuro Imana mwimikishije amavuta ije kumufata ikiganza izo kenyurura imitego yose ari imbere yiwe blokaje zari imbere ye kugira imufate ikiganza imugurura imiryango mu gihe rero mu gihe wizeye Imana mu gihe usenga Imana mu gihe wizera imbaraga z'Uwiteka Imana mu gihe wayihamagaye irazika gushigikira irazika kubera support irazika ikabana nawe irazika igagurutsa umuhanuzi akaza ku buzima bwawe akakubwira ngo mvuka Uwiteka avuganye nawe Imana irungi kumuhanuzi kugira umve iki Imana ivugana nawe ubwo wizeye imbaraga kubwo wizeye ubushobozi kubwo wizeye Uwiteka arabyumva rero Imana rero yo wayisenze rero kizera imbaraga irungi ku muntu akaza akakubera support Imana icinyura mu muntu umuntu akaza ntihajya wihebuye wari kurasenga Imana ukabona umuntu araje ngo reka ndagufashe reka ndagushigike mu byo urakurakora reka ndagufashe kandi ndaguha icyo wambara reka ndaguha icyo ufungura reka nkwa akazi sujya muntu avyumviriye ahubwo n'amasengesho wasenze abarija imbere y'Imana ko wizeye imbaraga z'Uwiteka utize imbaraga z'umwiza Imana icihagurutse umuntu afite umugisha wawe icimuguhuza ryajambo Imana avugana nawe ryasengesho ryawe rice rikobera ikimazi mu buzima bwawe ubuzima bwe bwaca bugirane buhinduka ariko umuntu yize imbaraga z'umwiza arapfa nakabuza kandi ntabubasha agira ku mwana w'Imana nambaraga zigaragara ku usenga Imana kwezera imbaraga z'Imana mu gihe biravana arige usenga Imana wivayanga arige usenga Imana wicanganya mu gihe rero ico gihe usenga wivayanga n'abademoni bagahagurukira barakunesha imbaraga z'umwiza ziragufata n'abagutongera ku izina rya biragufata ariko
ariko mugihe rero usenga mukuri no mu mpwemu, mugihe wizera imbaga ukasema mie naamini nguvu ya Mungu, naamini Bwana, naamini Kristo kama ni mwokozi wa maisha yangu, siamini nguvu za giza, siamini nguvu za shetani, siamini. Wakati wanatuma nguvu za giza kwa maisha yako, na Mungu anatuma nguvu yake, Roho Mtakatifu anakuprotege, anakupigania, anakushindia. Biblia inasema wakati Paulo na Sila walikuwa gerezani, bali msifu Mungu wakamwomba Mungu. Biblia inasema Mungu alishukisha nguvu zake. Juu walikuwa wanaamini kama Mungu anaweza kuwatosha kwenye gereza. Walikuwa wanamwamini Mungu kama Mungu anaweza kuwapigania. Biblia inasema wakati Mungu aliona kama wanamwamini, Mungu alishukisha nguvu zake. Milango ya gereza ikafunguka, minyururu ikachanika kwa mikono na miguu. Binasema Paulo na Sila na wenyewe walikuwa wanafungiwa pamoja mgereza, Mungu akabatosha gerezani. Wewe unaweza kukua, unashobora kuba incungu yundi inshuti yawe. Ugasenga ajya amasengesho yawe mugimanize kukubora, ikabora n'inshuti yawe muri kumwe. Ivyo nuvyemera. Rero niyo mpamvu naguhamagaye kugira tuwereke abantu zijya resi bakinye. Nagari bikino gusa bakinye, ahubwo ni message batanze, ni inyigisho batanze, kandi ni ibintu byo. Nago kuvuga ngo bani byo bakinye gusa oyaye, ni inyigisho batanze. Nubu bagende babikurikirane, babona uburyo ujya mu kecha rize imbaraga ze, n'uburyo karate atongira abana biwe. Ibyo yakoze byose byamuhindukiriye we. Nago vyigeze bifata abana biwe, ko abana biwe bari bize imbaraga z'Uwiteka, bari bizeye Yesu, bizeye Kristo, ariko arageraho abikora, Imana iramanuka ibana nabo, irabakingira. Mbega nko ku mwanditsi w'igireresi y'Intore Ntindi, uvuga ko n'abakozi b'Imana mwayibonye mukayikuramo icigwa, mukavuga ati igireresi irahanura cyane. Uyu mwanditsi nawe wo muvuga kwiki kugira iyi nkuru arinda yiyumvira? Wovuga ko n'ubuntu bw'Imana bari kumwe canke nawe yarereza? Ahubwo si ibintu yiyumviriye, nuvuga ko ari ishurirwa yagize rikomeye. Umuntu ashobora kugira ishurirwa atazi ko agira ishurirwa, we agasora message atazi ko message ari wese mugaga kubera tegeta. Imana aduhaye ubwenge kandi aduhaye ishurirwa, tukamenya ko ari Yesu yamwishuri, tukamenya ko ari Uwiteka yishuriye kijya kintu. Rero wewe uyu mwanditsi w'iyi filime we amareresi Ahmed, uyu Ahmed nishurirwa yagize, nishurirwa yagize kugira asore iyi filimi ireresi, nishurirwa yagize, yarayishuriwe. Imana imwishurira ko yoshobora gusora ijya message kugira abantu benshi batahure, ariko benshi barayikunze, ariko benshi nibatahuye, benshi nibize. Hari ikintu gisoka kugira wige, hari ikintu kigaragara kugira kikwigisha. Rero iyi reresi yasotse kugira yigisha abantu ku mbaraga zo gusenga no ku mbaraga z'umwiza. Yo wize imbaraga z'umwiza ziraguhitana, ariko wize imbaraga za Kristo ziragukiza. Okay, hari kandi gaseni kagaragaye, uyu King Sabas afata ku nguvu ujya Kantore, abanje kumuha akayoga akavinyu, gutyo birakunda mufata ku nguvu kuko ubwa mbere yari yamwankiye. Aho naho hari inyigisho irimo, hari inyigisho aho hari inyigisho ikomeye cyane, hari inyigisho ikomeye cyane. Uyu Sabansi Satani yaramugendereye, maze kumugenderera aramunesha, kuko yambaye umubiri, ari mwisi. Uravyumva? Bigaragara ko muri we amasengesho yari make. Iyo uri umukozi w'Imana, kama nasema mini maombi, kama naweza kukua porteja, anaweza kukua ulinzi kwa maisha yangu. Unasikia? Unaamini kama nguvu ya Mungu inaweza kunishindia. Wakati sasa uko na maombi ya kidogo ndani yako, mugiye ufite amasengesho make muri wewe, kandi byitwa kuri umukozi w'Imana, byitwa ngo umuririmbyi.
ni ngombwa shetani iyo aje ni ngombwa kunesha. Kuko ufite amasengesho make muri wewe, ufite ubushobozi bw'Imana buke muri wewe. Uravyumva? Biravuga ngo abarondera ubwami bw'Imana ameze nk'umusozi Siyoni, ngo kandi abarondera mu nyonga witeka ngo witeka abayiteze kwamabagirira neza. Uravyumva? Mugiye rero Satani areba imbaraga ziri muri wewe, acarongika umuntu ashobora kugwanya ugwego ugeze, akagwanya rujya ugwego gwa ugezeho. Tuvuge nka jewe mfite abademo Satani ashobora kurongika bivanye n'ugwego ngezeho mu muhemo, bivanye n'ugwego ngezeho mu masengesho. None wewe usenga amasaha 12 usenga, Satani ntarungika abademoni b'abanyantege, arungika abademoni b'imbaraga bashobora kukugwanya ko rujya gwego ugezeho. Bivuze kajya kavinyuka ntore yanyoye niyo madayimoni y'imbaraga yaraje. Satani yanyuze mu ijya nzira. Kora bigaragara ko uyu Sabansi bigaga ko yafite amasengesho make muri we. Biragaragara ko yari umunyantege nke. Satani aca fatira ajya nyene. Satani aca amuzanira ibyumviro ko yoshobora kumuhiki inzoga kugira kantore bamufate miri. Wana Satani kugira agufate miri akuzanira ibinezereza umutima wawe, akuzanira ibikuryosha ryosha, akuzanira ibihwanye n'ivy'Imana avuganye nawe, akakwereka ko bishoboka, akakwereka ko bimeze neza. Nivyo rero Satani yanyujije mu ijya nzira, amuzanira ujya mu vinyu. Wibuke ko kugira Adamu na Eva bacumure, Satani abahendesheje iki? Icamwa. Kandi icamwa kiryoshe frere. Camwa. Satani akunda guhendesha ku bintu bibi. Wibuke ko Yesu ari mu butayu, ari mu masengesho y'imisi 40. Wibuke Satani yamugerageje, aramubwira ngo numfuka mukansenga, ngo reba Satani umunyamayeri amwereka igisagara kiza giteye ubwoba, ngo numfukamira ngo ndagwa kijya gisagara ugirene. Ukiyo bwari ububeshi. Yamweretse ibintu bitabaho. Ariko kuko yari umwana w'Imana, yari mwishurirwa rikomeye, yari muri misi. Uyaze jambo yishuye Satani, ureka kugerageza umwana w'Imana. Numva ko kana. Rero Sabansi Satani amweretse ibintu kuko ari umunyantege, amucisha mujya mu vinyo. Kantore nawe ntiyagiriye ishurirwa. Urana ko Yesu agize ishurirwa ari mu butayu mu masengesho. Iyo Kantore nawe agiriye ishurirwa ntabwo yari kunwa, kubera atagize ishurirwa. Satani acamutera umwiza, nawe bigaragara ko yari umunyantege nke. Ariko yabanje gufyeta, arabanza arumviriza yuko Satani n'umunyamayeri. Yigiriye ishurirwa. Tege turashobora kuba turi mu masengesho, turi mu materaniro. Umurozi akaza yambaye neza, utomukimwa ko ari umurozi. Kumbe ibiheko yabikenyereye mu gikenyerero. Tubiko dufite ishuri, tugaca duhishurirwa ko hari umurozi ari hagati mu iteraniro, tugaca tumubona. Dusenga turungika imbaraga z'Uwiteka zimukoreho, acasoka. Adasohotse nawe Imana ikimuhagurutsa kugira yakira gakisha. Rero yagirishurirwa nijya mu vinyagwa ari kufyeta, kandi ntabwo yari kubunwa. Kubera iki rero Satani acasanga nawe n'umunyantege nke, acamukora ku maso, amutera umwiza, acara n'ujya mu vinyu. Misiyo ya Satani kirashika. Urabona? Uzare umukozi w'Imana, iyo Satani agufasha miri ukagwa mu cyacu busambanyi, urahitinga kurusha ujya umunyabya asenga kawaida. Tiro ushaka kujya hicu umukozi w'Imana wosamba. Oya nubikore, icyo nicyo gikomeye. Nakaronda guhaye. Iyo Satani akumara maji, Satani akugweshije mu cyaha, uramenyekana cyane ko ngo wa mukozi w'Imana, ngo kumbe ngo byagendera muri ngo amatwa bivuze. Kumbe Satani agomba kugutera amavyi amase, agucapfura igigwa c'Imana, capfura c'Imana asize muri wewe. Riri mu gihe rero ufite imbaraga,
n'inkomezi wizeye Kristo kizera imbaraga ze witeka yamaguhishura iteka ryose igihe abademoni baguteye cyangwa yamayeri ya Satani aje. Mbega hamande yaho hari igindi sene twagiye tubona aho nyene uyu yerekeranye ku bafasoni aho uyu mufasoni Keti atafata neza umugabo amwiteho kuvya akeneye vyose ari naco catumye umugabo we yimvira kurongora Kantore aho naho kujyanye n'abakenyezi nta jambo ry'Imana ririmo yo cyane gose ririmo gute burya bwari bwibone urumva narahabonye ntiyagomba ko kakora ntiyagomba ko kurera inzara bavyita kurera inzara ntiyagomba koza amasahani ntiyagomba gutekera umugabo ntiyagomba kubaho umugabo ntiyagomba gusasa igitanda ntiyagomba ahubwo we yagomba gusa amuteteshe amujane mu kirori amukorere ivyo yagomba we yagomba umukozi ari we agomba kugenda ngo asasire n'umugabo aho yagomba umukozi ari wacumbira umugabo we ico rero nubwibone Satani nawe acanyura mujya mugore we umva Satani yamuzaniye ubwibone amwereka udorere mwiza ntoke kamere mwiza inzara zawe ni nziza unoza gukora mama bijya byombo woza gucana imbabura woza ubike ko ujya mugore wa Sabansi yaciye ahamagara inshuti ye umugore amubwiye ngo ndondera umukozi ngo nje ngo vyananiye gucana bwibone Satani rero kugira shikirende Sabansi na Sabansi kugira gwema kijya cha no kugira Kantore na wage vyahereye kujya mugore we icyacho bwibone tukireke bene data nimbura umumama wubaha Imana yubahe mu nzira zose reka kugira Bibiliya avuga ngo kugira Satani akorerwe mwijuru raje mwisi no bwibone kuri yararirimba neza amaju yose Imana igashima acabona kumenga aca yigira ubwibone ko none ko yarabonye amabata abamarayika kana abantu abamarayika ko bamwemera acagomba kubita kudeta kubwibone rubwibone burakugwisha ubwibone butuma Imana ivana nawe ubwo butuma ubuntu bw'Imana bukuvaho reka ntangarize buri umuntu wese maradukurikirana mwene data wubaha Imana mwene data wizera imbaraga z'Uwiteka mwene data wamenye Kristo akaba ari umwami n'umukiza mu bugingo bwa kandi akaba ari n'umucunguzi y'ubuzima bwawe reka ubwibone reka kwibona kora akazi ko nimbura umumama uri mu rugo umugabo yakuzanye mu rugo kugira ukora ivyo mu rugo byose kuko biravuga ngo tega abagabo Imana tugize utumana duto mu rugo uravyumva nimba rero wewe warazanye umugore cyambere umugore yubaha umugabo yubaha umugore kandi umugabo akora ivy'umutima umugore we agomba kandi n'umugabo agire umugore akora ivy'umutima umugabo we agomba urabizi ko umugore ashobora gukora ikintu ku umugabo agatuma mukunda cyane bigatuma umugabo atomuca inyuma atogenda kurongora undi mugore kubera Imana yaciye ubwenge abagore ubwenge bwo mu rugo bwo gufata umugabo neza mugiye ufite ubwibone rero mugiye ufite ubwibone Satani agufatira ajya nyene urana ko yamweretse ngo uri mwiza ufite inzara nziza wambaye neza ufite umubiri mwiza ufite akabiri karemvye ufite isura nziza nta kintu kimwe yakora mu misozo y'ifilime Kantore uyu Keti amaze kubona yuko umugabo we yavyaye kuri Kantore bakanamwirukana yaciye yigira ingingo yo kutazusubira kuzana umukozi numwe ndetse nibikorwa gukubura gukoropa no guteka ahitamwe ko azoza aravyikorera uzobona iyo umuntu uzareba iyo umuntu ahuye n'ikibazo gikomeye kiramwigisha kandi hari ikintu Imana ireka kibe kugira wewe wigishwe kugira wewe umenye kugira ubone ibyo wakora byose karubusa kugira ubone ibyo wakora byose umenye kuri Satani yabigukoresha rero kijya cyabaye kugira yigishwe kugira amenye kugira agaciro umugabo kugira abone ko umugabo abereye agaciro kugira abone ko urugo rubereye agaciro kugira abone ko urugo rubereye gukogwamo ibikogwa
ijya n'inyigisho rero nayo yacigaragara. Asante sana, reka tugaruke rero ngaha kwa Kantore nawe amaze gutwara inda yaribarutse mu nyuma aza kumererwa neza arikorera ivyiwe ndetse na ya miryango y'abatwa yafasha ruguru arasubira arayifasha kuvyo bakoze abizana mu gisagara ca Bujumbura kubidandaza. Bivuze sinema twayihejeje Kantore ari umuntu yibereye mu buzima bwiza atakibazo asigaye afise. Urabona iyo uguye mu caha Bibiliya iravuga muri Yeremiya reka turabe Yeremiya turebe Yeremiya turebe Yeremiya 3 murongo wa 12 haravuga ngo genda wamamaze aya magambo uherekera ikasikazi uvuge uti garuka we mwasubira nyuma we Isirayeli niko Uwiteka avuga sinzakurebana igitsure kuko ndi umunyembabazi niko Uwiteka avuga sinzakomeza kukurakarira iteka ryose. 13 icyo nshaka kimwe nuko wemera ibyaha byawe ibyo wancumuye ku Uwiteka Imana yawe wayobereje inzira zawe ku mana z'abanyamahanga munsi y'igiti cyose gitoshe kandi niwumviye ijwi ryanjye niko Uwiteka avuga. Nega mvuga iki acari gihe rero Abisirayeli bavuye ku mana basenga ibigirwamana bubaha ibigirwamana bizera imbaraga z'ibigirwamana bizera imbaraga Imana icira mugere wize imbaraga z'umwiza mwene data Imana imanzika kuvaho Imana imanzika kureka ariko urukundo Imana ikunda bari mwisi ariko gwatomye itanga umwana wayo w'ikinege kugira umwizera wese azapfiki nazapfe rubi ahubwo ahabwe ubugingo budashira. Rero abisamaze kuva ku Mana biravuga ngo urukundo Imana yakunda Isirayeli iciyagurutse umuhanuzi Yeremiya iramubwira ngo genda ubwire Abisirayeli bangarukeho bemera ibyaha byabo kubancumuyeho nange sinzokomana mbarakiye iteka ryose kuko ndi umunyembabazi. Bivuga iki mugiye ukoze rya ukitahura kwacumuye kumana kwayivuyeho Imana ibiri tayari iteka ryose kuguharira. Imana yavuze ijambo rikomeye yasohoye message ikomeye ngo mugiye ukiri mu isi y'izuba nuze wite kuri umugorotse ngo ariko hahigwa uwamayitahura kari umunyabyaha iteka ryose ngo kuko iteka ryose imbabazi z'Uwiteka ziba hejuru yiwe ngo kandi nyuma y'urubanza ngo nyuma y'imbabazi nta rubanza. Biravuga ngo Imana imaze guhara Abisirayeli Imana acigirane yaciye ibagirira neza yaciye ikomeza isezerano hagati yabo. Mu gihe rero nagiye mvuga iki rero kubwo Kantore yaguye mu cyaha akitahura ko yaguye mu cyaha akitahura ko yaguye mu mutego wa Satani akitahura ko yari umunyabyaha twabisoma kwabise bitahuye Imana ikabarira nako ubwo yitahuye bivuga ngo yaciye yitahura bigaragara ko yaciye yitahura asaba imbabazi Imana aremera ko yacumiye ku marime ko yivuye kubw'ivyo yaguyemo kuko Uwiteka ari umunyembabazi atamurakira iteka ryose Imana iciramuharira maze kumuharira icikomeza isezerano yari yaramusezeraniye ibona kumugururira iki umugisha. Reka dusome muri Yesaya Yesaya ibice bya 62 ku murongo wa mbere haravuze ngo Yerusalemu hasubiye ukundi wakara. Uravyumva iyo rero umaze kwihana Imana ikaguhara Imana ikigukunda kandi Imana ikikwemera mugihe witahuye kuri umunyabyaha ugasaba imbabazi. Ku murongo wa mbere havuga ngo kubwa Siyoni sinzocereza no kubwa Yerusalemu sinzoruhuka gushitsa aho gutsinda kwaho kuzoseruka nk'umuco n'agakiza kaho kakamera nk'itara ryaka. Kubwa Siyoni sinzacereza no kubwa Yerusalemu. Urabyumva mu Kinyarwanda haravuga ngo aya 62 niho abivuga neza
mu kinyarwanda kubw'urukundo nkunda Isiyoni sinzatuza kuko ngiriye i Yerusalemu sinzaruhuka kugeza ubwo ukiranuka kwaho kuzatambika nko utangaza nk'umuseke n'agakiza kaho kakamera nk'itara ryaka. Kubw'urukundo rero Imana igukunda rero nta gicereza itakuzitiriye, nta gicereza itakugwaniriye, nta gicereza itabanye nawe. Rero Imana kubwo yihanye, Imana ikamugirira imbabazi, ntago Imana yaciceceka, yacikomeza isezerano ryiwe nawe, Imana icimugirira neza. No rero geresi yarangiye ari mu buzima bwiza. Mu gihe rero witahuye ukitahura ko uri umunyabyaha, mu gihe witahuye ko imbaraga z'umwiza atakamaro zifite ku buzima bwawe, mu gihe umenye ko yuko Yesu ari hejuru imbaraga z'umwiza, mu gihe wizeye ko abadayimoni nta mbaraga bafite hejuru ubuzima bwawe, mu gihe wizeye ko Kristo ari umwami w'ubuzima bwawe, mu gihe wizeye imbaraga z'Uwiteka zishobora gukora ikintu, Imana ibana nawe kandi Imana ikugirira neza. No mu gihe witahuye ko uri umunyabyaha, imbaraga z'Uwiteka zikubaho, umugisha w'Imana ukakugaragaraho, ibyari blockage bikuguruka, ibyabwe bikuguruka. Reka rero ndababwire bene data, mwizere imbaraga z'Uwiteka, mwizere imbaraga za Yesu Kristo, mwizere Yesu, mwizere Uwiteka. Reka kwizera abafumu, reka kwizera imbaraga z'abafumu, reka kwizera imbaraga z'abarozi, reka kwizera imbaraga z'amangetengete. Mwizere Imana kuko Uwiteka ashoboye byose. Kandi mwene data nakubwiye, mu gihe ubonye ko uguye mu cyacu busambaye, mu gicacu bwibone, mu cyateriko cyose ukakigwamwa, mwene data ihutire kwitahura, witahure n'umutima ubwira Imana, Mana ndita ko naguye mu cyako ndi umunyamakosa. Imana iraguha iteka ryose, ntago izokwama ikora kiri iteka ryose, ahubwo Imana izaciguha iteka ryose. Hanyuma isezerano ryawe Imana ikirikomeza, tutangura kubona ubuzima buhinduka. Imana ibaho umugisha. Mu gusozera ikiganiro reka tugusabe ugire akajambo ko gusozera ikiganiro utekereye abakunzi b'amareresi ndundi. Reka ntangarize umukuru w'ireresi intore indundi, intore nkindi, nongera ntumirira n'abayikoramo bose, mukomeze kugira ishurirwa bene data, mukomeze kugira ishurirwa, mukorerweze ishurirwa, mutega ama message ku bwoko bw'Imana, mugaragaza imbaraga za Kristo, mugaragaza ubushobozi bw'Imana, mubereke ko Kristo agikora, mubereke ko Kristo agihari, mubereke ko Imana igikora iteka ryose, kandi Imana izagaragara iteka ryose. Abadayimoni nta mbaraga bagifite, abadayimoni na abaroza, abafumu, ikintu cyose cy'umwiza nta mbaraga gifite ku bwoko bw'abana b'Imana, mu gihe abana b'Imana bubaha Imana. Kandi mu gihe umwana w'Imana yubaha Imana, mu gihe asenga Imana, nta kintu kibi cyose kizakunesha, nta kibi cyose. Abademoni bazagutera ntacyo bazakugira, bazakurugikira imyuka mibi ntacyo bazakugira. Nkora ibikorane ruguru canke hanze. Igihe kimwe bantumiye mu ishengero rikomeye ruguru, barambwira ngo niwe umukozi w'Imana uje kwica abarozi bo ngaha. Ndababwira ya, hageze ko banyakira, ndaduga kuri stage, ndabwira pastor, hano bambwiye ngo hari abarozi benshi ngo baranyica. We Murundi batagukura. Bisobanura abakozi b'Imana batewe ubwoba n'abadayimoni n'abarozi kubw'unyanege nke. Kinababwira nangarije abarozi bose bari mu itorero, ejo nzaba ndi hano, iri joro nimutanyica ndabica. Abarozi baraje mu ijoro, ndota tuko turagwana n'abadayimoni, uze guturagwana n'abadayimoni. Ndota umwuka w'Imana amereza umupanga ukarashe inkota, ndabakata amazosi. Bwakiye nsanga mu rupangu narayemo bakoze inama y'abarozi. Cyangwa nibigomba ko mu nkora security mfite iragize irakwiye, ahubwo icyo ndabasaba muve mu kujya umuryango wanje narabica. Ni byiza ko tugaragaza imbaraga za Kristo. None uri mu Kristo, uri umukozi w'Imana, uraryamye, wahishura umurozi yinjira mu rugo rwawe, none wakoze iki? Uri mu Kristo,
wizeye imbaraga z'Imana kandi uri umukozi w'Imana, wamubonye umurozi yinjiye mu nzu wakoze iki? Ngo prophet ngo narose ngo umurozi ngo yinjira ngo kandi wakoze iki? Wakoze iki? Rero ni byiza ko imbaraga iyo tuzigaragaje muri twe mu gihe abarozi rega abarozi nawe n'abanyamwemu n'abanyamwemu kubera ko nubabona mu ndoto kandi nawe uri umunyemwe n'abanyamwemu kandi bakugwanya mu mwemu bagutera mu mwemu kandi nawe uri mu mwemu. Rero mu gihe rero baje baguteye bagasanga imbaraga za Kristo warazize ziri muri wewe zirakoneshereza. Ubu tugitangura ikiganiro tutaratangura wari wambwiye yuko hariho urubuga rwa YouTube usanzwe ukoreye uvugira ko ubutumwa bwiza maze abantu mu ntumbero yo gukwiza ubutumwa mu mahanga yose. Tutaravyibagira wo twibutsa aho ukibutsa abakunzi aho washa bagenda kubira. Oh my God, ndatumiriye inshuti zange zose, abavandimwe, abamama, abapapa, inkumi, imisore, abana, ndawekazana karibu ku rubuga rwacu rwa Whole Nation Temple Church. Genda ku rubuga rwacu wandike ko Whole Nation Temple Church. Whole Nation Temple Church ndabibandikira ndazi biragoye kuri ekra mu birabe ni Whole Nation. Urubuga rwacu rwitwa Whole Nation Temple Church. Urubuga rwacu ni ihanga ryera, ni ihanga ryera kuko hanyuzwaho ibintu vyera bisobanutse byigisha ijambo ry'Imana. Turasengera abagwaye, turumva ijambo ry'Imana, Imana igatabara ikavugana natwe. Rero turabatumiriye kaze bo gomba kwifatanya natwe mu ijambo ryayo, mu buhanuzi, mu kiganiro cy'ijambo ry'Imana. Kaze genda ku rubuga rwa Whole Nation Temple Church kugira ijambo ry'Imana kugira byoroshe ubana natwe. Genda ukora subscribe, like, share, commentaire na partage. Imana ibamugisha umuntu wese azabikora ngiye kumusengera kugira ikiganza cy'Uwiteka kibe mu vyiwe no mu biwe no mu muryango we no mu buzima bwiwe kugira ineza y'Imana ikomeze kubana namwe. Murakoze, mwari kumwe na Prophet Bukuru Lionel mu kiganiro cya none. Imana ibamugisha. Asante sana, yari Mayeri Kiramvu ndababwira ati ciao ciao.